duasını okuttum da. Olsun, ben yine yandırırım. Ha yandır sen. Özüne yandır şu. Çok yandır da. İlacı olsa koyup üstünden böyle aylan, fırlan. Eğer ilacı olsa üstünden dök onu. Tütününü. Böyle kul. Nasıl yani? Üstünden töksem ben axı yanaram. Sen yanmırsan, narahat olma, sen yandırırsan. Ekrana basamsın. Tak tak ekrana basamsın. Jenrin gülücetken jenrer geçkaylı bulmuşsun ağayım. Tıklasay. Inger, teşekkür ederim. Dur, burada bir tane Mozambik ceyranı var, onu bloka atım. Ne değil? Bir şey. Şah. Ha. Mən bilirsənmi? Xeyli xubdur. Xeyli xub biz tərəfdə çox yaxşı deməkdir. Şax, sən bilirsən, mən bugün PK-ları yenə udmuşam, cəzalı oyunları. Ha? Cəzalı PK-ları var ha. Ha. Udmuşam yenə bugünləri. Aa, maşallah. Göz değmesin sana. Ne yaptırdın? Ne bölsərdin? Heç nə. Hafif bir şeylerden oynuyorum. Eskisi gibi değil. Video paylaşacaklar. Sevinç güçlüdür diye. Ama video paylaşış lazım değil. Onu tabii ki bilirler insanlar. Nedir sana tekrardan? Şah. Burada ne deyirlər bilirsən mi? Ha orada ne diyorlar Sevinç? Söyle sen bana. Deyirlər kino çəkin. Film. Hı. YouTube için. Valla. Güzel olur aslında. O da olur da yani görürük. Valla mən sizə bir şey söyleyeyim mi? Evet. Mən sabahları o klipi bir gün içinde 100.000 eləməsək olmaz. O klip vallahi 100.000 olmalıdır. Onun haqqı 100.000'dir. Hətta 100.000'dən da, amma biz valla mən inanıram, bax. Mən inanıram ki sabah 100.000 olacaq. Çox inanıram. Şey mi gül, səni tanıyıram, dur. Sadiqə mi gülürsən? Arifə? Bu nəyə güldü? Bu o zaman tanımamışım. Nəyə güldü? Kinonun adını yazırlar da. Ne yazırlar? Kinonun adını yazırlar da. Dincel olur mu kinonun adı? Zaqatalıya gəlin. İnşallah yayda gələrik. Xanım oxusun oradan. Linza takmak olmaz olmaz. Tırnak kaynağı olmaz olmaz. Şah da deyipti olmaz olmaz. Şahı dinlememek olmaz olmaz. Yani şahın sözünden çıkmak olmaz Seva. Yo, indi Anladın mı lan? dostumun sözündən çıxmaram. Axı mən dostum nə desə mən ona veririm. Can yok o senin. Hürmət edirəm. Qulaq Ben asıram o. bir söz diyeyim ki çünkü sen çok təbii halınla çok güzelsen diye ve təbii halınla sevilirsen diye o bir seni çok isteyen insan kimi düşünürəm ki her bizi çok isteyen insanlar bizim təbii halımızdan, bizim dobra halımızdan elə sevir bizi, elə görmək istəyir.
Ona görə də şahın qəlbinə sağlıq deyirəm. Səni biz zaten səni dırnaqlı, dırnaqsız, linzalı, linzasız, sən bizim Azərbaycan xanımısan, Azərbaycan qızısan. Sən bizə hər halından gözəlsən. Ona görə də təbii daha gözəlsən. Baş üstə.